Nizang Karbi Anglong Ulukuntia Longkedo Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Mate Pati Hekpen KGBV Long Kat News Aperangke Kahumri Damahot Hadakido Kiduk Kisung Lapen Dorde Popialam Warden Mate Superintendent Kareng Teron Pi Perangkia Pan Jastamet Alang Litoma Kisung Lake Jingnu Ting Tilapen Ing Tilger Kijunalang Joy Kepen Kata Sok Long Lam Tan Pachinidun Ulukunci Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Hostela Longkido Kado Kavya Pai Bang Paro Isira Bang Ikora Po Ando Langkido Dia Lam PHA Sahem Anta Abatai Batai Cingki Cetandang Sita Department Pen Arjujia Sonsi Bang Krebong PHA Sahem Pen Meter Paro Po Ang Sidolo Lapen Cikor Not Asono Sita Kijona Lang Pen Cingu Cingtia Pantame Supply Pion Edet La CEM Mangal Singh Timung Aphan Kachani Ria Lanta Padopondo Lapen ke Suarlo ki dua hem pulote ke Raikom mate protection aphan ke Thirklong apai song donach Sitame ladake check up black pensi pai song aselang No lapuson pulote Suarlo akin ke do phere meme pusi warden Kareng Teron pipen pherang ke kahumri namahot chathandon Kardom nilimen Kareng Teron pinili ladak warden kam superintendent si Klembom kisung ke do penaan nilitum ladak ke jasnang main ke ladak la lang henlo lang abang ke PHI pen ke tebok het lo sitame lang bang ke nitom nipli anta supply avedetiti emitang phone chekor nang lotiti lasi penaan problem do athema nitum ke morning adapta class ke 8:30 pensi pangching engke laso apora teng penle nitum 6:30 malom le lang wang we pulote nitum ke nilitum ke class ka pangching ta ahut pen ke der ikluiti tilo engke judi class ka pangching le der klui pulote jat akam ta der po nilitum ke engke hostel ke nitum ke ka function ba ke ran ke ajat akam ta mane timely nang kok timely le judi nitum claim pon pe pulote mane ajat akam ta chunje lasi mane Langa bangke lasi morning 1.5 hours back pen la pen evening 1.5 hours back le lang nang tho pulote lake me par po nili tumta apor pen ating kam cheklem thekpo student atumta asapso mane kesona pupo akisung ke mane kompo non bangke lang ave po ha ake helosi lang ta chinglu dam nang kok titi ang par ka horpen ke kijuna lang ta ake helo pen si wan nang kok titi lo angke hula dak lang ke endam ta bang arong si lang chu endam dam ke hara dak ta bang ta rong arat atumta bang ta chinglu chingchi nang kok bang ta rit pen ke bang apor do ke lak keleng pen laso engke laso huda por si student tumta lang chinglu dam po hala puat tumta sapso problem do kok titi lo complain lo la sini le tumta mane dam lo hala dak PHI long ta la hai problem ta chingwai dam lo SDO long ta dam lo sitame a solution bang ke jo non anta ave kaita lapu amat si mane lang a problem do wer titi pan kichuning ri ke lapu hello nili tum ke lada ke girls hostel pina engke girls hostel engke residential school pina lasi engke arloso so arlo tum ke lang ke pina an nang ko apor kiching lu kiching ti ke cham karko karpe hostel ta adawang ta chesa phana kok jatnang kok titia po lasi sara phansi chuning ri lo pine donation ason ba ko pine ason same nakera ba son lo keni la langa problem bang nang solve pi thek ason te choro ikpar po uping sarapanta chuning ripo sarta asapsup lahai ladak mantuni ahud adak pen nang humri asonte pine aloso det aloso to my school ladak kethan tum ba kitun ke dang atum ta aloso det titia pora se kupini aki sung doi mene ahud adak pen ke nang humri asonte me parjia polo athema problem ke do ladak mane koson Adulo cethan edji pulote sitame aja ka problem bang ke adjust pon bomlo sitame ni tumta la main problem hai bang sini tumta nonako ke mane mane paklang chotlo main ke la lang lo lang pen par ke la ni tum hostel a thingno towar do la ke PWD atowar barikha porlo pulote ladake gari motoran ta celengun atowar kehin no arnuk pik an ili ekeng ke dama thaya towaran ta ave gari motor hai ta keching thang du pik lasila towara bang sapsup nang lang pidun ite me parji o em saratum phantalo
ada nitung ke aloso det sido apo mane boundary wall bang asap so nang raba sonte lapu ihina tu bang ke nilitum boundary wall mane avelang inke aloso det sido apo lasi asap so mane risk protection apan ako nitung ta risk joko apo lasi asap so nang matha dun nang ikok po lada asap so fencing ason lapu ta ke do wall ke do stame awaling dak he inke lapu ihi anung na tu bang ke lapu ke wall avelang nilitum paisi ke cingkai lasi lahai abang kini nang rap dun lo pulo te nili tum ta dak usuma tum pen ke dota sap so ning the son do po lang abam te Lu kunci pe. kandi karong lo ma tuan lo pahelo dapan 500 meter. 500 meter to lang Om. ni wang dala son lo malang sok dam ne Om. son lo ladak lang kijun lang mesen ma Om. la pendak PSC pen lang na pi jun ni ma jun no Junno. alang kel mesen ma hino Mesan.